mwene data uyu mwanya tugiye gufata umwanya wo gusenga. None rero ndagira ngo buri muntu wese yitegure. Muri no minsi turagomba gukanguka, kandi buri muntu wese akangukire gusenga, yisengere, asengera ishengero, asengera umugeni, asengera abera bose, asengera abariko baritegura, kandi nawe kandi wisabire kugira ngo usigwe amavuta, ndetse itara ryawe rihore ryaka, kuko inzamba y'akabanga igiye kuvuzwa, inzamba yo guhamagara ishengero, inzamba ya nyuma. Umugeni wa Yesu Kristo agira ngo azamuke. None rero turararikirwa gusenga Imana. Uyu mwanya rero mwese mwitegure, tugiye kwinjira mu masengesho. Imana ibahezagire, Yesu abagirire neza cyane. Haleluya, amen. Mana data ubyagiye ahera mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kuko wongeye kutugirira neza, ko wemeye kudutabara, ko wemeye kutugirira neza. Nta manushwa kituriko, nta magorwa kituriko, nta mibabaro kituriko, kuko imibabaro yose warayikoreye, warayitwaye ku musaraba, waratubambiwe, waratubambiwe kudupfira. Mwami twaracunguwe, twarabohowe, twarabohotse. Mwami Yesu Kristo, Yesu umuntu arira ntawe aracungurwa, umuntu akirira ntawe aracungurwa, umuntu agikora ibyaha ntawe aracungurwa, umuntu akiri mu mabara y'amagorwa ntawe arabohoka, aracari mu mwiza, aracari mu mwijima. Umuntu akiganya, umuntu akirwa araboroga, umuntu akirwa arataka. Mwami Yesu Kristo ntawe arakira, ntawe aragakizwa, arakeneye ubutabazi, arakeneye ubutabazi. Mwami Yesu Kristo abama biganyira nta mahoro bafise, ntibaracungurwa. Mwami Yesu Kristo ziramaze kubibona, biramaze kugaragara yuko Mwami Yesu umuntu afise amahoro araririmba, umuntu afise amahoro aranezerwa, umuntu afise amahoro atazira, umuntu afise amahoro ashima Imana, umuntu afise amahoro yuzuye umunezero, umuntu afise amahoro ashima Imana, umuntu afise amahoro yamana umunezero. Mwami Yesu Kristo icyo gituma muri kano kanya turaje imbere zawe, turaje gufata ibitero byose turabigomoreye Kristo, imigabo nk'iyo turayigomoreye Kristo, ibyaha byose turabigomoreye Kristo, ubusambanyi turabugomoreye Kristo, turabugomoreye Kristo, ubwicanyi turabugomoreye Kristo, ubudararici n'ubumaka turabigomoreye Kristo, ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi turabigomoreye Kristo. Turafashe mpiri ibyaha byose by'ubuyobe, iby'ubuzima, iby'ubujijaji n'ubujiji, mu izina rya Yesu Kristo. Ababoshwe babohokwe, turabohoje ababoshwe, turabohoje ababoshwe. Mwami Yesu Kristo waravuze ati mugeze mukize abagwaye, muzura abapfuye. Mwami abapfuye turabasengeye, abapfuye nibazuke, nibazuke, nibavayo, vayo. Umuntu yapfuye zuka, umuntu yapfuye zuka, va muri uko kuzimu, va muri uko kuzimu, va muri ibyo byaha, va muri ayo makuba, va muri ibyo byaha, va muri ayo magorwa, va muri uwo mubabaro, va muri urwo rupfu rwo gupfa rubi. Yesu yaducunguye gupfa rubi, Yesu yaducunguye ntitwe tugipfa, yaraducunguye tugipfa nabi. Nta muntu yacunguwe agipfa rubi, nta muntu yacunguwe agipfa nabi, nta muntu yacunguwe aguma yidoga yidajara. Ugaza wumva abantu Mwami Yesu, kubera yuko amakorwa n'amarishwa n'amaganya bibariko bigwaguma Mwami barira, bataka, baboroga, bimyotsa. Mwami Yesu Kristo bararushe ibitero byarabateye n'ukuri birakuboneka. Mwami Yesu wa Nazareti ijambo ryavuga ngo muzobamenyera ku byo baba, ntawamura inzabibu ku munyinya canke ngo yamuritse uko ni ku bitovu. Abantu bakijwe barazwi, birabonekana n'amaso abirababibona, no ku maso no ku muhito umuntu uramubona yuko yakijijwe. Yesu n'imvugo yiwe iramuranga. Mwami Yesu Kristo, none rero Mwami Yesu turagusabye Mwami w'icyubahiro, abo bantu bagowe turabasengeye, bongere kuvayo, bave muri ayo magorwa, bave muri ako kaga, bave muri uwo muriro, bave muri uko kuzimu, bave muri icyo gihenomu aho byakabereye ni kera. Mwami aho bakaririye, Mwami abadayimoni bakubagura, barabakubaguye. Mwami Yesu biga barakubagurwa, biga barategwa butezi. Mwami ntibagisinzira, niyo bajyanye barota nabi, barota bicagurwa, bica bahimbagurwa, barota baca mu kuzimu, barota bari mu binogo, barota bari mu byobo, barota bari mu mwijima. Mwami Yesu Kristo abandi barota bacibwa imanza z'ibyo bakoze, barota Mwami batsindwa, barota Mwami bari mu kababaro, bari mu kaga, inzozi zabo ibyo baravuta, ibyo barimo n'ibyo birigwamo n'ibyo bararamwo. Yesu wa Nazareti barota bariko barahemuka. Turasenze tabara
tabara tabara uyu muntu mutabara mukure kuri amagorwa aho yakagorewe yarapfuye ahagaze yarapfuye agenda mwami Yesu ararushe uyu muntu ararushe turamutabarije uyu muntu ararushe aho yakaruye bikera arakeneye umucunguzi Yesu aciye imyaka hafi 2000 gucunguye ariko uyu muntu arakabimenya tarakamenya yuko yabohotse tarakamenya yuko umucunguzi yaje mu isi raba mwami sigiye kurangira abantu batarabimenya bigiye kurangira abantu bakirira mwami abantu bamaze imyaka myinshi mwami bicaye bariko bari mu madini ariko nibarigera bagera ku rwego rwo kuzuzwa mpemu yera nibarigera ku rwego rwo kuzuzwa mpemu yera bamwumva vugwa mwami Yesu ngo umuyaga huta ugomba ngo nico gituma uziye mpemu yera rikomera turasengera uziye mpemu yera bongere gucanirwa no kuvuga utuba no kwezwa bakoresha iby'ubuhinzi by'ubutwari ubambika inkomezi ubambika ububasha bakomeze bashishikare bagushingira ihari nturabe nka Nikodemu mwami byarabura kaza mu ijoro ngo yoza kumutaga wo mwica ngo yoza kumutaga kukuvuga ngo abayuda bagenzi bo bamwirahira Yesu Kristo uko niko abanyamadini bapfuye nabi bapfuye bihishahisha bagenda binyegeza bikinga ibisaka bagenda mwami badashaka kuvuga ngo bavugire mu ruhame Yesu wa Nazareti Mana yo mu ijuru bagenda binyegeza barapfuye baragowe bararushe bararemerewe bagenda mwami baremerewe n'imizigo imitwari bariko bapfuye bahagaze turabasengera mwami batabagwe mwami nkuko mu Kristo yatabawe yagenda mwami yunamye umuzigo w'ibyaha byamuremereye bigenda bimuvuna Yesu Kristo mazaro nkamubwiriza butumwa namubwira ati genda hariya n'uzorongera uburuhukiro kumutima mwami Yesu mazaro agenda yageze ahantu ku musaraba mwami aratura umusaraba araca bugufi munsi y'umusaraba maze akirangamiza umusaraba wamutwara uraremuruka wamutwara uratembaganwa n'umuvo ndasengera umwene data ibyaha muriko bigendere gutembanwa n'umuvo mu izina rya Yesu mukunzi aya magoba n'amahano aya makuba n'ibyago bimuriko Yesu aguma yinyoza aguma yidodomba aguma yiganyira nta munezero Yesu ayicurikiriye mwami ntarakabohoka ntaragakira tarakezwa mwami ni kumuhito ni kumunwa gusa ariko imbere umutima hari umwivira hari amakogwa hari ishari hari umubabaro hari agahinda turamusengera wohoka kira akira amahirwe akira gukira Yesu Kristo ari ku ngoma ateze ibiganza ariko ahamagara yasaraye ariko aringinga ijwi ryo mu mutima riko riravuga abavuga butumwa ariko barasemerera abasenzi ariko barasenga bagusengera none kira rita mahasheke kira mwizina rya Yesu bohoka akira ubutabazi n'ubukira gukira kubohoka amahirwe yongeye kukuboneka kuko hari abantu amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'amagazi w'intama atatu imazina yari kurema ku isi mwami turasengera umuntu yongere kubohoka mwami Yesu wa Nazareti yongere kubohoka turasengera abantu bagowe barushe bongere kuruhuka mwami Yesu baravuze ati nimuze kuri je mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mwikarenze ndatandukananiza n'umutwaro wanje uhahutse turasengera umuntu yongere guhahuka yongere gutibyaha yongere guta kamere y'umubiri kamere y'icaha kamere y'umuyadamu Adamu wa kera Adamu aracabonekana jambo ry'Imana rivuga ngo mwirinde umuntu wa kera abazwa mu kwifuza k'uruhendo munyambara umuntu musha Yesu kugira ngo agire ishusho ntiyamuremye Yesu ni wowe tugomba kwambara twambara umwami Yesu kuko ni we shusho yacu yuwa twararemwe turemwa tubyago bwa kabiri twaracunguwe turabana b'Imana turaba Kristo kandi Yesu ari kumwe natwe waje muri twebwe uri muri twebwe natwe turi muri wewe mwami twarakwakiriye turabigushimiye ko watwemeye ukatwemera mwami twararuhirwa twaragowe twarapfuye ruhi tutakigera cepfo ca ruguru ariko amaraso yawe aratubohora twongera kubohoka twongera gukira ndasenga umwene data akire mwami Yesu umutima w'ukiri urarushe umutima urababaye umutima uragowe umutima urasinzikaye turamutabarije ubutabazi bwose yongere gutabarwa mukunzi yongere gutabarwa Mesiya yongere gutabarwa Byizigiro yongere gutabarwa mutabazi tabara uhoraho tabara mutabazi tabara Haleluya
tabara mwami, tabara mukunzi, tabara. Tindi ibitero, tindi ibitero, tindi imyuka mibi, tindi imyuka mibi, tinda wa mwansi, tinda abarwanizi, tinda abadayimoni, b'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi mwiza. Turabatujije nukuri bave mu itongo ryo muri Edeni, bave mu itongo ry'abera, bave mu rugo rw'abakristo, mu rugo rw'abana b'Imana, bave mu itongo ry'abakristo, bave mu ngo z'abakristo, bave mu ngo z'abana b'Imana. Abagabo n'abagore mwami barapfuye, bapfuye mwami batari bapfuye, bari baracunguwe, ariko umwansi akumabohera amaboko imugongo. Mu ngo zabo hari umwiza, hari umwijima, hari amagorwa, hari akaga, hari ishano. Mwami turasenze mu izina rya Yesu, ibyo byose bimeze nk'imyishwa mwami, n'imirandaranda y'imigozi y'ibitibo byababoshe bibaveko ku maguru no ku maboko, wongere kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo. Iri ni isengesho ryo kubatabariza, ryo kubabohoza, batabarwe baveyo, bave muri ubwo kuzimu, bave mu rugo bwicanyi, bave muri ubwo busambanyi, bave muri ako kaboregwe, bave muri ubwo busuma, bave mu bubeshi, bave muri ubwo rugarariji mu izina rya Yesu Kristo. Bwana tabara, mwami tabara, mwami tabara. Waraduhaye misiyo yo kuvuga ati nimugende muzure abapfuye. Erega abapfuye nabo nyene, umuntu yapfuye yishwe n'ubusambanyi, abapfuye ahagaze, kandi abapfuye ruyi abagiye kurimbuka. Umuntu yapfuye yishwe n'ibyaha by'ubusuma, by'ububeshi, by'ubugarariji. Mwami Yesu ntabwo yarakira, turamutabarije, tabagwa, bohoka, kira. Yesu arakuze, arazanye ihumure mu mutima, arazanye amahoro mu mutima. Mw'izina rya Yesu turasenya ibirindiro byose by'abadayimoni bashinze, turasenya inzu zose abadayimoni bubatse, turasenya ibiraro byose abadayimoni bubatse, turasenya ibiraro, turasenya iminara yose abadayimoni bose bashinze, turabisenya mw'izina rya Yesu. Turasenye ibiti byose bashinze n'ububatsi n'uburimbi bashinze byose turabishinguye, turabituriye intenderi n'ibiheko, turaturiye ibintu byose abantu bagize ibigirwamana n'ibishushanyo by'ibibazano byose byo bagenda mwami bipfukama imbere basenga. Aho umuntu kugira ngo asenge Imana agasenga ibishushanyo, agasenga ibintatsi, turabisenye, turabituriye mw'izina rya Yesu. Turabituriye mw'izina rya Yesu. Tongoke biturirwe. Abana b'Imana babohoke, abana b'Imana bakitswe, abacunguwe, abatoranijwe, abera, abakristo, abana b'Imana bahaguruke, basenge, bapfukame, batakambire Uwiteka, Imana y'ubushobozi, Imana y'icubahiro. Mwami tabara, ubugingo bw'abakristo burasindikaye. Abantu benshi bari abakristo none barasubiye inyuma, bahora abakristo mwami barasubiye inyuma ko bataye ikibanza mpemu yera. Turabasengera bongere umunaguro, bahabwe ubushobozi, mpemu yera bazeko, bongere kuvugutirwa no kwezwa, bongere kwambikwa imbaraga ntomezi, bongere gushishikara no kuramiriza ubushobozi bwa mpemu yera mubazeko. Mwami Yesu Kristo, mpemu yera amanuka kuri uyu muntu yamuzemo, yongere kumuvugisha no kumukoresha, kuko Mwami Yesu wa Nazareti ntacibuka ibyiza Imana yamukoreye, ntacibuka ibitangaza Imana yamukoreye. Yesu wa Nazareti, abantu benshi bari bagiye yuko bahora bari barazimye bakazimurwa, none basubiye mu Egiputa. Turabasengera baveyo, bagaruke, garuka, vayo mw'izina rya Yesu. Hindukira Mwami Yesu, tabara Mwami Yesu. Urakoze Mana, izina ryawe rihabwe icubahiro. Turagushimiye Yesu, urakoze mukunzi mwiza. Mana, izina ryawe rihabwe icubahiro. Nuko rero turi imbere zawe kandi ukomeze kubana natwe Mwana. Abasenzi bose bongera imbaraga n'inkomezi n'ubutwari, bakoreshwa iby'ubushizi n'iby'ubushobozi nk'ibya Eliya yarahaguruka, ntawamutangira, atambutse yabagiye, kandi arengutse nta muntu n'umwe yamuhagarara imbere, naho yabari umwami, naho bari abasoda, naho bari abakuru n'abafise ububasha, bose yarababwira, ntiyabatinya. Mose ntiyatinya, Mose yarahaguruka. Daniyeli yarakoreshejwe. Turasengera abasenzi bakoreshwa nk'uko Daniyeli yakoreshejwe, bakoreshwa nk'uko Shadraka na Meshaki bakoreshejwe, bongere guhabwa imbaraga n'inkomezi muri ino minsi ya nyuma. Mwami uduhe guhagarara no gushikama no kuramiriza. Mwami Pawulo yaravuga akavugishwa, agakoreshwa, ntiyigeze atinya, yaravuze ubutumwa no mu nyororo no mu gasho, naho yari ari hose yakomeza ashingira nta Yesu, kugeza igihe bamwishe akivuga. Natwe bazotwisha tukivuga, natwe tuzopfa tukivuga, tuzokomeza kuvuga Mwami Yesu wa Nazareti, tuzokomeza kuririmba,
tuzakomeza gusenga, tuzakomeza gushimira intahe, tuzakomeza kwemangira mu izina rya Yesu. Utwongera imbaraga muri ino minsi ya nyuma y'imperuka, umugeni agiye kuzamurwa. None Yesu ndagusabye kugira ngo ubushobozi n'ubutwari n'ubutitsi byongere kubonekana muri twe, maze twega abera bose mwami bari hose munsi y'izuba bambikwe ubushobozi, bambikwe ububasha, bambikwe intsinzi. Yesu waraduhaye ububasha, waravuze atemba haye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Turasengera mwami ubwoko bw'abera bose inkomezi zo gusambagura n'izo gusenya ibicaniro n'ibirindiro byose by'abayani n'ibya Ashtaroti n'ibya Elimu n'ibya Ashera mu izina rya Yesu. Rezidore turabisenye, ibintu byose by'ibicaniro by'abanyakuzimu turabisenye, turabikungaje, turabisenye, turabitukuyeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turagushimiye ibitangaza birakoreka, abantu bariko baratabarwa namwe barakira, bariko barabohoka, bongere gukizwa, bongere kwezwa. Mwami urakoze, turabishimiye kubikoze, tugambaje gushima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mwami Yesu Kristo abane namwe mwese, mukomeze gusenga kugira ngo mwene data aho usenga uri ku musozi w'Imana usabe Yesu kugira ngo yandike amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo cy'abamagazi w'intama, hanyuma haguruke umushingire nta rungika audio yawe maze tuyisangiza abandi, hanyuma abantu baduze kwizera bumvise ibitangaza by'Imana. Imana igenda ikora hirya no hino, Imana yagukoreye ibitangaza byinshi, ntiwizimbanye byose yagukoreye. Bwira abandi ibyo Yesu akora, ubasengere nk'uko nawe wasengewe inshuti y'umusaraba. Nuko umwami Yesu abahezagire. Rero mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Inimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 81588 7 umwami Yesu Kristo abahezagire cyane, amen.